u banci broj 1. Poverenje s razlogom. Banka Inteza. Samo u VIP-u sezona poklona počinje. Izaberi neki od fantastičnih telefona iz VIP Postpaid ponude. Jer uz svaki Postpaid dobijaš i prepaid paket na poklon. VIP. Tvoje reči vrede više. Da li ste znali da se za proizvodnju 1 tone papira utroši 2 tone drveta, 85.000 litara vode, 7.400 kW struje? Dobra vest je da je u Srbiji uspostavljen sistem prikupljanja i reciklaže papira. 1 tona recikliranog papira sačuva 17 stabala, uštedi 81% vode, 52% energije. Reciklirajmo! Osjećate li bol? Voltaren Emulgel prodire duboko, a bolna i upaljena područja poput magneta privlače olakšavajuću snagu Voltaren Emulgela. Voltaren Emulgel brzo uklanja bol i pomaže oporavku. Poslodavci, vaš oglas za zapošljavanje postavite na lakodoposla.com. Mi ćemo potencijalne kandidate obavestiti e-mailom, SMS-om ili na TV i radio programu. Postavka konkursa je jednostavna. Pristigle prijeve na vašem nalogu možete lako pregledati i oceniti, a vašim kandidatima poslati grupni ili pojedinačni e-mail. Uštedite vreme i ojačajte vaš poslovni tim. lakodoposla.com. Ovo je komunalni policajac, naš novi komšija. Od novembra ove godine počinje sa radom u gradovima Srbije. Svoju dužnost će obavljati u sastavu gradske uprave, a pod nadzorom Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu. Pozivamo vas da svoje primedbe, sugestije ili pohvale pošaljete putem elektronske pošte i tako aktivno učestvujete u uređenju naših gradova. Vaš dobar predlog za naš kvalitetniji rad. Komunalna policija. Za red u gradovima Srbije. Arena Beograd predstavlja čudesnu mešavinu tradicionalnog argentinskog tanga sa elektronskom i džez muzikom. Gotham Project. 17. novembra u 20 časova. Beogradska arena, Midi Stage, Gotham Project. Ono što ti daje sigurnost su odlučni izbori koje nikad ne dovodiš u pitanje. Zato je VIP naš izbor. Izaberi i ti fantastičnu VIP prepaid ponudu, jer svaki minut dolaznog poziva iz druge mreže uvećava tvoj kredit za 10 dinara. Javi se. Uvećaj kredit. VIP. Tvoje reči vrede više. Štednja u banci broj 1. Poverenje s razlogom. Banka Inteza.